Om Swastiastu. Inggih, rajang siang atau rang titiang majaring ida dan sarang sami, ring dijeki megena ring rahina sane mangkin. Halo, rajang siang. Konnichiwa, gitu ya. Annyeonghaseyo. Swadihap. Pangka-pangka. Ida dan sarang sami ring dijeki megena ring rahina sane mangkin. Sekali biasa titiang Ayu Widyastuti utawi AWG Ayu Widara Gunung. B2M utawi Bukul Mas Manis utawi AB2. Tapi di ke AB2 ini pun ke Ayu beken bingin. Sapuna pigatre ring rahina sane mangkin. Nenten kerasa sampun Sukra nggih. Rahina Sukra tanggalnya niki sampun tanggal. Oh no. Kuda niki nenten kerasa ring rahina sane mangkin sampun tanggal Plekutus gih dan sarang sami Plekutus Desember warsa kalih tali kalih dasa ngawali sarang titiang pasti kenyane ring parikrama sekali biasa L2B 2M. Tapi ini ke L2B 2M nenten lali inggih punika live langsung bekul masa manis strip jreyeg Ayu Widyastuti strip jreyeg bekul masa manis nika strip jreyeg Ayu Widara Gunung dan wenten julukan seni terakhir ingin punika AB2. Tapi ini ke AB2 Ayu Beten Bingin. Inggih sedurung di tiang lantur ring parikrama puniki di tiang lunas dumun sekali biasa Pak Anton makan kedongdong penonton. Oh, sampun pirang nggih. Backsound-backsoundnya sampun pirang rasa tepuk tangan Pak Anton makan kedongdong, penonton tepuk tangan dong. Oke, di dalam kami ring siang sane mangkin sekali biasa pokoknya nengge. Ning sampun ring parikrama L2B2M utawi live langsung bekul masa manis titiang pasti kejagi ngaturang ide dan sarang sami indek ya dian puni kecerpen ya dian puni ke satwa sane mangkin titiang jagi ngaturang satwa Bali punika memurda nang cubling oh pasti ada main cubling nangge sampun nangge sekali napi satwa nang cubling utawi pan cublinge punika ngiring sareng-sareng biar sayang ida dan sarang sami nanging sedurungnya nih titiang lungsur geng rena pengampura sekali biasa pradewenten iwang atur titiang ri sejeroning malih jebos utawi iwau ri sejeroning pemungkah iwang sejeroning mebausan ngawinang manah sungsut utawi bendur ring pekayunan pastika titiang lungsur geng rena pengampura jangan kangkung atau rang kepura kira langkung titiang lunas geng rena pengampura pasti kejane pemekas majeng ring para sane sampun senior sane sampun waget dari sejeroning bahasa sastra lan aksara Bali ledangang aksamayang kewentenan titiang kawi muda blog punggung blog megandong itu dene sarang sami sane wangiang titiang ngiring sarangin titiang pasti kering live langsung Ayu Widyastuti bekul masa manis tinatun satwa Bali sane mangkin pasti ke memurda napi nang cubling sekali napi daging satuane punika giring sarang-sarang piar sayang cikidot inggi dedane sarang sami ring dijeke magenah ring rahina sane mangkin sekali napi daging satwa saking nang cublinge punika dua ninga sapunika tetap saja kantun sarang titiang Ayu Widyastuti bekul masa manis Ayu Widara Gunung malih sedikit tambahan Ayu Beten Bingin ngiring sarang-sarang piar sayang nang cubling ke cerita di desa anu ada anak mapungkusan madan nang cubling sedek dina anu ia masangin bojog di tukade lantas ada bojog gede tur metakon nang cubling basang apa ento ke umbah nang cubling mesaut basang ilut ibojog pusing buin metakon ngelantes megedi
Buin kesep nih, buin ada bojo gede teke, masih ia metakon. Nang Cubling, basa ngapun tuku mbah? Nang Cubling, buin ia mesaut, basang ilut. Ibu jogen tu lantas megedi, liu bojoge teke, nakon ajak nang Cubling, nanging pesaut nang Cublingi patuh dogen sekadi punika. Nah, sane mangkin keceritaya ngada bojog cenik metakon teken pan Cubling. Nang Cubling mesaut lantes basang gilut. Ibu joge cenik punika buin ya nyekenang. Ilut ento celeng. Nang Cubling nyautin pusing. Ilut ento ilut tung. Ibu jog cerik ento buir ya nakonang. Apa tuh kerasan di Nang Cubling? Nang Cubling nyautin. Ilut ento ilut tung. Marai bojoge ningah munye Nang Cublingi ngorahang ilutung. Lantas ia mulai morahan teken timpal nih. Pusing mekelo, liu bojoge teke lakar ngerejek Nang Cubling. Lantas melaip Nang Cubling tur morahan teken kurenane. Nah, ditu Nang Cubling kongkone ngekedaya oleh somahnya nih lantes ketunden merurub ban kase di balene. Puin kejap nih teke kuni bojog ajak liu. Dapet tange men Cubling ngeling teken bojog-bojoge ento. Nah, bojoge ento lantas metakon. Men Cubling ia mesaut sadeng ling. Kurenani cangi ia mati. Ibu jong kone lantas mesaut. Ento apa ia di balene? Nah, kecerita yang sane mangkin Ibu jong mekejang kone keme ke balene tur mungkab rurum kasane Nang Cubling. Dapet tange kone Nang Cubling lempang tusing mekrisik-krisikan. Mekejang kone lantas bojoge ngaden Nang Cublingi ento saja mati. Nah, men Cubling samilange ngeling lantas ngomong. Ih, bojo gejak mekejang. Tulungin ya Icang nang bang-bangane gede. Tur gae nang je bang-bangane dalem. Lakar angon Icang tongos nanem bangken Nang Cublingi. Nah, ningahang ento para bojoge medalem men Cubling. Lantes bojoge mekejangai bang-bang gede tur dalem. Jeg disubane bang-bang gede gae nange teket bojoge. Jeg bangun kone Nang Cubling uli balene. Lantes Nang Cubling nyemak bedek. Nah, bedek ento anggone kone nekepin bang-bangan di dalam punika. Bojoge
Tusing dah dene ngidang menekan. Duh, men cubling uling tuni kone subela dengan ye panas di pungut paone di subane kone tekepina bang-bangi punika ngangon bedeg siama kone bang-bang gede daleme punika aji ye hangat anggone nyambojo gento pemuput nih pojoge mekejang ane lakar ngerejak nang cubling jengnya iyo nge bang-bang dadi nih mekejang iya mati nah lantes bang-bangi ento keurugin aduh Dewa Ratu Agung pedalem masih anak i bojog-bojogi ento sangkanin nge kedaya nemen cubling ngajak pan cubling iya tuh sing dadi kerejak punika lantes iya preside ngenang bojog ane nage ngerejak ya punika mati nge dua kesajaan nge nangi raga nenten dados kadi punika nge kedaya angon ngolah anak nenten dados nge wantasa punika sana preside titiang uning ayang pastike titiang ayu Widya Stuti bekul masa manis ayu Widara Gunung sane mangkin sampun poleh strip nyereyek malih pisan inggih punika ayu bertandingin pasti kejalan Ningkar geng renda pengampura pradewenten iwang atur titiang ris jeroning wacen satuanan cubling nggih akeh versi ngenene nang cubling nanging versi titiang sekali puniki nggih wantasa punika pastike yening wenten iwang titiang lungsur geng renda pengampura sampun doh pisan saking becik nggih blog megandong sok-sokan punika nggih sok bodag titiang lungsur geng rena pangampura pradewintan iwang atur pastike jangan kangkung ngaturang kepura kirang langkung titiang lunas pengampura sedurung titiang lantur nggih dedane sareng sami pastike Pak Anton makan kedong-dong mangda titiang tetap semangat penonton tepuk tangan dong Inggih ide dan sareng sami wantasa punika maka pemuput atur titiang dograyang titiang ngaturang pramusanti Om Santi 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 Om Sayonara